Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama Agra Satria Maneges Rahayu, sedulur. Salam damai seluruh alam. Nah, suasana pagi di pedesaan, guys. Di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, persisnya di kampung Sumberjo 2, Pojok Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, guys. Nah, beginilah suasana pedesaan di pagi hari. Di sono mataharinya tuh. Suarane banter iman ngeng. Kenceng iman. Awas lo, jatuh lo. Anget. Kono. Anget toh. Anget toh. Udah kira panas kali. Oh yo ngeyel kok kandhani kok. Hehehe. Barang iso mlaku iki lho, Mbah. Ora gelem teleren blas iki. Ora gelem leren wae. Lihat reotoke. Jelatane gak gelem leren. Ambruk wae wong gitu gampang ambruk. Halo. Ada burine lho. Raya. Banter imen. Saya tinggal sapa adoh ngono lha jelas. Buang pangwa. Lho sapine, Dek. Sapine lagi mam. Katanya golek imah. Iki mah. Lho saka kene anu pitik. Lho sing kalau ning dhuwur gak gelem medhuk. Ya. Nah, ngono. Was, ora ngerti dalan soalé. Melu Mbah Mi. Pemandangan di pagi hari, suasana pedesaan nih. Anget Mbah, ini kan anget Mbah. Anget. Iya. Anget, oh ngene lho, anget. Ini kok pohon mateng. Enak pohon. Matang kan. Nang mburi jane enak jane Mak jane. Nang mburi jane enak jane. Mbok pedal ta? Ora kok nek glemek kok. Awas sapi. Awas ayo. Biar trimen bunga-bunga. Wah. Wah. Agra. Awas. Sapi ini malah sik wedi. Dilatih. Ada Mak. Nyokot ora Mak? Oh, gak sapi gak nyokot ya. Ora nyokot kok mak bruk ngono lho. Dilat. Rodok ngudi ya. Dilatih. Wes nang kok ndak nono mak drok ngono. Nek pas lagi emosi mak nerodok ngono. Ini melu banget. Apa? Ini yang engkel. Apa? Apa? Tutekmu ke apa? Amin. Awas sapi. Dikira ora panas ya rumangsane ngono. Panas. Engko kok nek panas. Wes gendong ae. Iya gendong. Ku anune. Ini tangi jam 4:30 engke, Om. Tangi esuk jan. Panas. Baunya sekali san. Tegal. Iya, tegal kok. Ini kepras ya. Kepras? Godhonge tebu sih
Apa ya kayak? Ya mantap ya, mantap ya, mantap ya. Yo dadah, dadah. Dadah Mbah, dadah Mbah. Dadah, dadah. Dadah. Ora butuh. Oh. Kucingnya, Dek. Kucingnya lho, kucing. Pus. Pusnya tuh. Kucing itu lah, kayak kucing. Resik. Ndi, badah, dadah, badah. Badah, dadah. Loh. Dadah. Aku udah capek. Alah. Selalu. Dipanase ana genten nek ndi. Alah, alah. Nesu iki gua mak nesu. Nesu yang. Oh iya. Tambah melempem. Suasana di pagi hari. Nah, kalau di pedesaan di pagi hari begini dulu ya. Suasananya. Apa tuh? Cahaya mataharinya enak kalau pagi begini. Setengah panas, setengah kabut. Sono kabut. Di sini pohonnya mati kayaknya. Tuh, gosong malah. Nggak kena air hujan. Berapa hari nggak hujan gosong pohon. Wah, kena ini, kena panas apa itu? Bakar-bakaran ini. Lagi bakarin sampah. Nuh. Duren. Sayang ini. Ini mataharinya keluar tapi kabutnya juga keluar. Suasana di pagi hari, guys. Enak kalau di pedesaan. Hawanya dingin, panas, dingin, tapi seger gitu loh. Dingin panas tapi enak. Aneh ya, dingin tapi panas. Baru denger ya, dingin tapi panas. Rumah di bawah pohon bambu. Rumah saya tuh di bawah pohon bambu. Tuh ayamnya lagi nyari makan. Jadi ayam di sini dibebaskan begitu, guys ya. Nyari makan sendiri. Kalau di kampung begitu. Nanti kalau sore dia masuk ke kandang lagi. Masuk sendiri ke tempatnya masing-masing gitu.
Oke, matur sembah nuwun dulur. Jangan lupa dibantu like, comment, dan subscribe channel Agra Satrio Maneges, channel yang menyajikan suasana pedesaan dan keindahan alam. Matur sembah nuwun rahayu, salam damai seluruh alam.